Ne bih zaista da zaboravimo da pomenemo neke igrače iz ekipe koji zaista to zaslužuju i koji će ove godine učestvovati i na humanitarnom turniru. Nenad Rajković, Rume, naš drug koji je, da kažemo, preminuo pre nekoliko godina i koji je zaslužio da se, eto, uvek setimo lepih vremena i da kažemo da on i dalje živi za sve nas. Turnir će biti u subotu i nedelju, ali ajmo lagano, postepeno. Da pomenemo prvo igrače prosvete koji možda nisu bili pomenuti u prošloj emisiji, odnosno preprošloj, a koji će isto učestvovati na ovom turniru, koji su dali značajan doprinos i u Ivanjici na sportskim igrama. Pa, što se tiče igrača, ja bih najviše volio da pomenem našeg dragog kolegu Vladu, koji je, ne znam iz kog razloga u prošloj emisiji bio zaboravljen, ali to je čovjek koji je u polufinalu povređen, ušao sa klupe i povređen je dao gol za ulazak u finale. Kao da mu se odjednom pojavila i treća noga, jer on je bio povređen, kao da je dao gol trećom nogom. To je neka magija, Magija. samo njemu i nama znana, Neverovatno. ali čovjek je čudo. Hvala njemu, ali učestvovat će tu i drugi igrači, učestvovat će cijela ekipa prosvete i nadam se da cilj te ekipe je da promovišemo ono što je Rume za svog života promovisao i što smo mi ostali dužni organizujući taj turnir da mi promovišemo. Znači, pre svega, zdrav odnos prema sportu, zdrav odnos prema protivniku, prema publici, sportski duh, borbeni duh, pre svega fair play. Jednu praktično kulturu. Da, vome. Ja bih pozvao publiku i naravno i učesnike i sve koji su poznavali Rumeta, svi koji poštuju Rumeta i njegovu porodicu, da dođu i da u tom duhu učestvujemo u ovom turniru i naravno, što se tiče i nas koji učestvujemo u tom turniru, naravno bit će i borbe, bit će i tvrdo, tako i Rume voleo. Tako je, zvali smo ga Čelični ponekad, s obzirom na duele i da je ulazio zaista tako jako u te duele.